Ešte by som vás chcel upozorniť, že by ste si mali dať hlasitosť trošku nižšie, lebo bude to tu veľmi hučať. Tak čaute, nového videa, dneska si zahráme Five Nights at neviem čo spoločne. Nebudete počuť mojich kamarádov. Možno áno, ak si zvýšite hlas. Takže hráme Five Nights at neviem čo a spoločne s týmito chlapcami a neviem prečo tie boxy sú... Maťuťko, poď. Maťuťko. No nejdeš. No. Opica! Ale aká je naspídovaná? Ja viem, že som od niekto dal. Pekne si ti urobila, ahoj! Čo to voní? Hello? Vonia! I tried to look a little bit, but I couldn't find anything. I'm not sure if this is someone trying to stay in here overnight or something. Matúš, poď sem. I tried calling out. But the worst part? I also tried to lock up missing all of my Choď! On skočil do naručia. Now, if you didn't know, Rýchlo, poď sem. here at Polygon Teploš, Jobs, zavri we si, have ty the Nemec. technology for our time. Of course, our animatronics are lifelike. Počkaj. Walk, dance, sing. I don't know if I told you this before, but the animatronics might walk around some at night. We don't, Kení realistik, poď sem. just because we do presetting is important presetting we have. Osa, hýbe. Like never before. My sa traseme. I'm not saying it will happen. Kamo, my sme ani nepočúvali, čo hovorí o tom telefóne, my sme sa tam hrali. Papac, nugetka, ide po mne. Nugetka ide po mne. So the city regulations to save power. Tačíka je pokazená, kde ste? Limited after closing hours. But since it's your first night, and I need your help to find them. Vypla sa elektrina. Especially Teploš! Tomko? Se bojíš od... Ty si! Nezomrel. Ja ešte žijem. No jasne, jak ma chytil hacker. Ja idem do ventky a tam príde on. Teploš omalovaný. You are my sunshine, my only sunshine. Kde ste? O! Jirka. Mám! Jej. Čau. Som vo ventke niekde. Nech si sadneš! Ty sa...
Ja neviem, kde som. Chlapci. Ja som to pokazil. Super, to robím. Jak mám tak málo FPS? Neviem. Dobre, a iba preto, že to je nejaký migrant. A to ani nejde rotatnúť. No poď, Ja si neschopný. poď. Ty si sprostý. No poď. Kde ste? Doma. Veď ty si ma sekol. Ja ste doma z reštaurácii. Pizza! Chlapci. Kde ste? Doma. Kúkaj, kúkaj. Otvoríte, ale nič spraví. To som ja určite. Zabiehala pizza. Tady toto je konec videa a čus aj s touto pokazenou pizzou!